Ia, ia le tua le nei tu na fiafi. Na tua le ua. Tātou tonu o mai le taimi amatai, tātou mawhitanga nei a fiafi. Ai le whaia tua se whātu lima ia po se whaatalo whātu nei a fiafi ia. Whāpea atu mālol so i fu maua, mālol nei mā. Mālol tau a tai nei aso, ki uta fo i matofi ia, mai se fo i whi amanga wena sa whena iai. Mālo fo i au ona ne tua, nei mātua i mauta malaua sa ta puai. Ia aolo whaiwa tama whanau sa mo ki uta matofi ni aso, ia wha mālo whaatai ni a fiafi. Ngona le nganga fia le nganga i whaatai fo i le tua. Ia toi maua le nei lau tātou te mafuta atu ai ma whaasoa atu ia te oe le upo le tua le nei a fiafi. Ia oe mai moa mai le nei a fiafi ai le amataina le tātou mafutanga ia la atu ina atu i songa ia o paau songa whiwhau ia paau ia whaiese talo a mata tātou mafutanga nei tā fiafi. Ia tātou a mata i le nei a fiafi ma lo whaloalo i le songa o paau. Alleluia. Alleluia. Ia lava oe mai luo langi ma langi leisi kasi tusa mo oe lo mātou mutua oe lo mātou tupu e to kasi lo mātou mai nei a fiafi mātou alangainga le alanga le mātou o la lau puipuinga i lang tausinga i lo mātou ola lo mātou mutua i ngata i lea o mātou au na mawhalatua i se pa ia i lagi fiafi tama maise Alleluia. Thank you, Father. Yes, Amen. Talo le tua la matu saudi ni po kalame le por tala la inno fi aure malo matu fau mai le tua ya Alleluia. Talo foi le tua fau foi le tua falo mo ai la mo tasi falo mo mai tu fio le nilo la le nei por kalame pa ama le tua o mai masani ya le falo ia la oe tasi megan o ia i fa una famania fo nei por kalame su amen amen Alleluia ia tai songa le se au le sa tai ia ta tau mo molia le tanto ta sale no mo le tu le nei tu fiafi ia le nei tu la fiafi velo leo fa i masuyo ko le au fa nga luenga sunga ia le tinu malo fo ia me se fo sunga ia au yoane ia le o mato mafuta ia fiafi fa talo fa tu ai le sua fo Yesu Keriso lo tato li ima lo tato faola ia un faio le toi mau le nei lau tato te feilo ia i lungo te failangi i lungo YouTube i nei a fiafi ia fa talo fa tu ia te oe le sua fo Yesu Keriso mua le fa feilo ia tu pa ia le au fainga luenga tofi le tua i so se fata fa taulanga ia lo ku lo manga lue le tau suina le pumaiola ina ia tupu maola le tala le leio le malo le tua pa feilo ia tu nei tua ma tua sina le tonu monta malawa ia o tapu ia wātiu te mawhaiva o ngā lulua e ta mawhanau sa moa pa feilo ia tu le tua nei a fiafi pa ia le nei e kalisia sunga whawhengaina ma whaitua pa ia le kalisia ia o whaavanoina le nei whale tātou te ngā lulua e ia mawhasoa atu le upo le tua le nei a fiafi pa feilo ia tu le sunga ia maiki ia o ia leo lo taita ia po ia le nei ala leo le kingdom global ia o ia leo lo taiulu ai ia wale fa i le nei a fiafa feilo ia tu ia te oe suafo Yesu Keriso ia mawhai o tātou mafuta le nei a fiafi ia le nei a fiafi e whasoa atu ia te oe le upo le tua le nei a fiafi nā tō le o tātou le whai upo le misfun ma le valu le ngā luenga nā ia o le Faaauauina o le Talaiga Paulo ia Koronito ma Efeso i le malanga Faamisionare lona lua o nā le tātou
sa ili ai ia matato wang ai foi le fiong pa ia le tua le ngaruene ai suma le valu ia le hase a mai se fe au mo tatou ia fa malosi au ai foi lo so fu mo tatou ola o onda le tua au tatou ia le nei la langi ia le nei la fiafi ia maloli le so fu mo ia la sunga aro so mo le basta lo fu mo ia la sunga aro so mo nei ia fiafi pa au ne tatou fa ia le ropo le tua ia ia le tatou mafuta fifia le nei fiafi ia nei la fiafi ia la amato fai me fa solo atu ia o le o matamata mai lunga le YouTube ko penga te fai langi ia mai se foi ia o lau tapu ai mai ia fai o e mawha manuianga ia wha manuia le tua lau mai moanga ma lau singa le nei a fiafi ia o tātou tala noa ma suatai le fe au o le malo ia po le fionga pa ia le tua i o tātou loto mo manatu ia tātou te ngāne rua whaatasi ai ia wale tātou mo malo le tua ia ne la fiafi ia aku nātou sunga le antinu ia la amata mea mai la mātou po kalame ne a fiafi ia whakamia le tua i lau mai moanga ne a fiafi o no Yesu ia Hallelujah tai mo na noa bast ni ele ia sa mo malau pasam saunga malau tapo inga malau sila mai mo Kevin ia nau e tanga ia e lungo le screen o nau ia i leu tala o le tala inga i le Kevin na e fa tala ina fa pe o le Faaauauina o le tala inga Paulo i Koronito mai Efeso i le Malaga Faamisionare Lona lua e te maua la i le mataupu e se fulu walu o le mataupu hoi lea mo lou silafia e nei ia e le leia ona tātou malamalama mo tau silafia ona o Paulo e le tasi sana Malaga Faamisionare o le pe o le tāua na ma le aonga o le vaenga le mātou te whasoa tua o le mua mātou tamu whai le in order malanga mua malanga ronga lua o le malanga ronga lua la le mātou te lea lai te maua i nā i le mta upu na e fulu walu na ua si sila i fulu ai o le malanga lea o le na a mata mai le mta upu e fulu fitu o le fulu fitu le male mata upu e fulu ia mafoi upu e lua i lalo a le whai unga o le mata upu e fulu o le whai upu e fast fulu ma le whai upu e fast fulu tasi i le mata upu le fulu lima o ina le na a mata mai il malanga lea e lola pe o e maua mai le mea le tau whai wha malamalama ina ia wai mawhai au na e launga i lea mata upu ma le mata upu ma le mata upu ai ke le o i loa le taimi pe o le anganga na o mātou manatu wai e vai tonu atu ia malanga ia tolu wha le apostolo Paulo o le malanga la e wha o i lua le mātou te iei o le mata upu hoi la le sifuru wanu o le uma malanga lea malanga lea longa lua le ngā maka mai Antioka o mai lore ia koe a maka kui lusa ma teipe le ngā pika apa lo ngā Timoteo o i lunga le meka o te roa i loa le mission o i lunga i Filipi o i nala le na wharpui ai i sila ma Paulo ia ona o mai lole i lalo te Salonia o mai te Rea o mai Atenai o Atenai la lena o mai loa lai nguu ia lua e kolu nguu o le i o le si nguu e kolu ai le a hoi whape o Kenny Rea e le ise whamitalanga le tusitala o le ale mea le aposkolo mwhai i ngā kasi ale mea le aposkolo mwhai i ngā le mua o le ngā o ke ilunga ulu o ke la le ulu o le apostolo o le ata na whai o le tautonga pauanga o le mea le whamakala mai mata upu le sifuru wala e le whapea mai o yese e kalesia pea pau anu e lua ia le talanoa mai na o i Koronito
ia ma Efeso ia fanga sa lo mala apostolo yo men sawa al wakwal malanga end up yo Kaisaria ile le tu ilungo Israel ia to anga ilo la apostolo men sawa Antioka leo tam fai fa tala tu fa pe ina ia o to sida fia ia tatu mala ma uma wa fai anga e la uma idea Galuega fia ia ai tatu tele malam i malanga la ia matai malanga ia la apostolo Paulo le vaenga le o matu tam fai foi le in ora fa pe e la pois ke ni ka tenga i sau lau se ka upo i makau o e loa le kaimi ko malanga lo fia le ke la uma man maka upu le ke la uma ma e lopo malanga lo fia le le te pe o le nganga le o matu tam fai le e in ora ia mo lo tau le ia maka ko uma au ngi ka ko la uma ko le ka ko confuse le lopo le al kaimi a te o le ata a tolna le o tam fai ia tala inga le ia e fa solo le le tu fa pena ia mo lo tau silo fia ia o ta upula le solo va o le mai malanga longa lua a matala foi pu mo ai o lo foi upu lus ful mo le lua o mata upu le sulu va ia o ko o nga o Paulo i o Kaisaria o ngalenga nga mangu e le fo la nga Paulo ia fa ko e lo que nga spiki apu ko le ni nga do i Antioka ni le nga tu pulanga na ia la nga tu pulanga ni ia la mo fe o i pasio ia o ana bua ia ule o la la kali pe fe nga ro Paulo i Antioka ia o le amato fai taua tuala nai fo ipu ia e lima ia mata tuai ile mela ile nga kupu ile ai le ka o Koronito ia na faso solo maria to ile o le mato faso isi fo ipu ia se io o fo ipu lo solo ina o to o na o le apostolo o Middle East ia o le mato fai taua tuala fo ipu le mo mua mai fo ipu ia na mata to ile o le mato faso le fia ia a fai mau pas tatu fai tau fatasi ia o mawai atu ia mea o na anu ai leo Paulo nai ate nai o ian Koronito o nai loa foi le tasi tangata iutaia o a kula le ingoa na whanau i pono na sei sau mai Italia lana wau pi sila a wana polo ai mai e talao kio ia o ese atu i Roma tangata iutaia o Malaga walu atu o ia te ila ua ona ua tasi foi lo la to faiva o nofo ia te ila ua manga lue a wao lo la to faiva le ie la ua o ia i sunako lea sapati ma lea sapati ma kuru nau atu ia iutaia a toa mai eleni Awo mai sila matimo teo mai Makedonia Ola tino uleo le loto Paulo Ua tau tino atu i tangata iutaia O Yesu o le keriso lea Ea Lea laua Ua whamai watua nai ate nai O le o mai la ia le apostolo ile ai le pole mu le Koronito ai saua ia le apostolo mana tu o le taimi lea o lai o le wali o sila ma Timoteo ele io mai fatasi male Marcoina Marcoina le tau i le ala o mai lo i le ai le o Koronito ai saua ia le apostolo ai sau fe kau ia ma maritangata le malonga ko rua i a o le fa mai o le tangata o le iutaia o le mea le wakupu fa mai o tangata ia nga kukuli e se uma ele emperor Roma ele kaimi lea kaka le ngo ia Claudius
ai vai fa Samoa e se le ka nga ka o le fa Samoa mai ko inga ai pe o nga nga pe ka ngo fie foi le glorious le ngo le emperor le Roma le nga expel ma ka nga ka iu tai a sango ngo foi to tonu Roma po ko kongo Italia ma ko Roma ko kongo le ko kelele o Italia al taimi le pu le Roma le la langi a ko le la na ma fuai o kuli ese mai ka iu kai o kuli ese mai Italia ai vai fa famua e la kalaka e felaka ia Italia ma mele ka o Koronito o Koronito o le vaenga o Greece o Elen le ia ai amen e ki kilo le fa famua e le mamau ke le vai vasa e le felaka ia le la o mai loia a kula ma pisila mai lo mo foi mele ka o Koronito a le wo o tu e mala apostolo ila nga ia kala ina ko le alu wala apostolo o ila le nga feilo ai ia la apostolo ma le ngari ile ai la ku la apostolo e kusa le ia la ko ngal wenga o la ko faifa e faifa le ia kuila ma pisila faifa le ia ko la apostolo pe o mele nga fai ngo fienga nga osi pe o se ainga o le si sai o le apostolo le peru ia e peru fo ia le tangata le o akuila pe la o i le nga makailonga fai ngo foi Paulo i ma pio de apoio o se ainga po se friendship o le mea la e matamofie i ma ngai e kala ai fa mai o la il sapaki o nga alu lola i o le apostolo alu sunako alu e la unga i le sapaki ma le sapaki o ke leo i loa lama o malamalama e au o le mea nga o le apostolo e la unga i opere o le mea nga o iai foi ma kuila pisina ia o le ala ua foi ua ai kei lo o mai lo mari to lua le ba mai o mai o ia atenai Makedonia o perea le me renga ngofo ele o le no no pe ko ringa mai le pen ko o ngai luma e la woni ia e wai le lopo le umi le vai le sa wala apostolo i lalo ia tenai ne o ko o mai Koronito le fa mai foi pule fa mai o mai le awalia mai fe o sila ma Timoteo le o mai sai fe sai Makedonia o perea le me ne sa ngang ngofo ai sa wala apostolo i lalo i atenai e o mai la o le mai la le vai ngai penga fo ile nga tili ai o nga loko kele apostolo ki le inga loko kele vo le wa o la wali ia le nga lako wo sila ya pe o ila le wa fai mai wa ngau wa apostolo e fola maka waku ka ka yu ka ia maka ka ele o Yesu o le di ina o Yesu o le Mesia amen o mai nei mole ele ia vele mo Antioquia po le loku mai Antioquia la nga Antioquia o ngale fa nga o le loku ketia mo ese ma ko le baranga mo buang sau Antioquia ka milo ko o Antioquia malanga le ma ke kala wa koi nga sau ko Antioquia ai le end up la yo nga end up le va ale nga end up kai Samaria le lope o wala nga de alo ile va yo po makangi pe wale end up o i Suria le wa end up i lungo Israel le mele ka o kai Samaria o le mela e Maria ai o le wa ngau o ku le apostolo o le pi o le wa ko kupu le malosi o le apostolo o mai lang fa o mai ku ko mai
koe o mai lang whanga wale anga ia ia. Bela le koe no kele ia le apostole la ma kau ngau o ka ngaka iukai ma ka ngaka ele. O Yesu o le ali. Ia. Pe o sia ula le koe pasoa. Wala nga elan me lo ku i. Le o faso ku i foi pule mo i le limu. Ia pule ko le o lua pasta ko peke lu fia la mo mede. Peke lu fia so o mai lo la ila lo fa fi kauli le la o face lo la ia la ko skolo malanga fanga. Mar fa fi kauli le o kike o kanga kai foi pule pe o e. Le o va mo tu ese mai na to. Ia. Ma solo ke mai ia ko mai o. Ia tu la le o Paulo wa. Pa mai le lo tu la ia Paulo ma lua tona ofu wa fai atu ia te lato o lo o tau toto na toto e lunga o tau ululu lea vai ska o le sostangata ia voi e le whaalongo wa ma awa ele mele ni mai e Paulo ia wha mai wa tu la ia wa ile wa le whaalongo ia tangata ia tau na whaalongo le le ia tau na la tu talia le sa vali le va tu ele talia aro ke e va te e la va ngale na fai lo e Paulo matu la e Paulo malu atu na fa mai wa lu atu ia te la tu fa mai ia lunga ia te o to le toto lo la ko ye yo la ko ulu la ko amen na no fa lo e te tau na la to fa lo na manuia le la to wa le manuia le sa mo Paulo ele se manuia o le tino nei o le manuia le o le fa va o le la ta la e Paulo i le pe ona sala tala to fo e sunga fi au ya le tino le ko le tala inga Paulo wa le tala inga muli la Paulo malo le to fo i lo le Paulo i me sau ai Paulo le tala inga le Paulo mo to fa ma nato ai Paulo mo to fa tino to ai Paulo o Yesu o le keriso le mela le na mo moli atu ai Paulo ma nau atu a Paulo se mo moli atu ma tala i atu pele tala le lei o le malo le tu ia la ngona tangata uma le ngata yuta ia e leni fo ia vai fo la nau a Paulo tala i ma la unga tu ia yuta ia la ngona yuta ia le se me fai pe ana wo ta ita ia lo ta fa alongo le upo le tu o te tau ta fia ma ta nau lo ta 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 lia le upo le tu ona ta te mau ai le ola na te mau ai le manuia o manuia ia fe wa ma au na le tu ele ngata wa Paulo ia na tofi le nga pa ia o fa vai le amatanga mai tofi le nga pa ia Paulo ma pa na pa e o ta la ile ta le ia ma ta rio pa na po stangata o se o le faivo io pa na pa o le apo o le fo tua o le fa malo si au ia o Paulo ai o le tu la ia Paulo i o le upo le tu e fa e fono le fa ia tu me la na ta tu te loa ia le fa nga hina o Paulo le tu ma moli le fe au le ti o fo fili le tu Paulo e halu e avele tala le lei o le malo le tu i nu ese le ala fo la le ta tu te va ai na yo inga Paulo ele fefe ele solo muli na tu la nau e tau e ko le tangata fu le mena na ngalue fo ile si tu ele fo ele solo muli ai na ua tai le mala malamo le tu ma le ai matangata le tu ia le fo la o sa we fai nga luenga le tu ele solo muli ele fo ele fefe pe tau ai he tangata ma fa ma ia toso tu le pa toso tu pa tau ai tu feangu o le hanga ye tangata ele I fo ia le fa ma oni o le tangata e ta la ile tala le lei o Yesu Keriso pe o le
Ole naunga la leo Paulo nau ia se I mo moli atu se ia o ai loto tangata umale ngata o tangata I utaia e tau tau te I le upo le tua pe a fola atu ia e mai se fo I o tangata eleni ia la tu la ngona uma le mo moli atu no le fe au le malo le tua ina ia la tu Faaauauina ia ole naunga le Paulo ia I whamai leo le whaiupu nei o ni whamai ua whaatu ese mai I la tau ma upu leanga o na lulu atu le e ia o na ofu ua whai atu ia te I la tau o lo o tau na toto e lunga o tau ulu lea o te mama e a fua le aso nei o na alu atu nungese ia weista la ua whaamangino ma tau tino iai Pauloa e lunga ia te o taulo tautoto o mama le wingo le o mala ngā ruenga sa o ta mai atu sa o fola atu sa o matu ia te o taule upo le ola ina ia o tau sawa vali ai ma whaia le fina ngalo le tua ina ia o tau tali ai le upo le ola le ala wha mai Paulo o mala o ngā ruenga whaitalia o tau o lewa o mala o ie lunga ia te o taulo tautoto au o le o toi fo ia pe sau le whaasori pasta ia aso mai le ako ponga ngana le o sa o kala risko inga o uma ma ia whaasori kanga ia ni mea ringa kanga koe le sunga Efeso agua. Aí ele vem ali na família Paulo que mudou tudo. Yeah. Usa coi vai daí nem coi que pangai coi aí isso não foi uma só a povo aí se ele calia o povo e co vai. Mai ka ko mau ma ba tai os fu. Vai po sulfa. Eu vem ali se vai ia Paulo le coi fa manga cu. Mai ku vai a ele o lu. Eu me le mai coi inga wa coi inga. Ma kai o sul. Alanga le ko sili aku po ke menga mau mai era skola na veo bem ali nei o fa tonunga Yesu pa fai o maso ai que le lo poi kala ngoa ya Paulo ka wele e vai o le nga mariu Yesu le langi le ai se Paulo ya Yesu ale mo fai Yesu mau ala le mata Yesu lo fai ku sufa ngai ya o nga Yesu lo nga so ia ese Paulo kai minga ora kamale anga Paulo pe le quale ngale o longa ai se de talia o to ia ai se le talia o to le falo ia o to do atu nai le fale po le ai yo to tu atu le nai o to vai ia da bende al bere o foi ko inga o lu ko pe ka mai ngai le bele a pasta ma sunga ni veo ka mai o le mamalu ko inga ni o le manga o le ngang pa ia le o ka kala pa lu lai la longa pa lu le fa unga ni nunga ia ki veo le mela nga ni ya velang ko pe Paulo ya amak ka da suni la walu la ki kala i pes wa umma la ko o mal balo ala wa wi la la wa ku i esu e mai la ko le ma la le fia ai ma fi le u por mano le tu ya sa ninga ma ya la le ko ka mai pe na fi ko ma ya Ora anu atu ai le o ia, o ulu atu le fale o le tasta mata le tua o iuso le mo, o so o ane i le sunako lona fale, o kiripo fo i le bule le sunako, o fatu tua i le li o ia, malona ai nga uma, e toa telefon tangata Koronito, o e na Faaauauina, o fatu tua i la tou, o papa tisoina a verdade foi punga i vanga le ngai fa mai o feta lai mai
Usau inga vai ka vete vai ka kamanga inga pe o inga de pe wa ese te kupu pe o ese me wa kupu ko inga pe o ka pole ko inga ya kuma ia foi po iva no vete ole ali ia Paulo inga o aua e fefe ai tau tala atu aua le whalologo aua o te ia te oe e lea i foi se tasi o so mai ia te oe Faaauauina ia te oe. Awae toa tere o tamata oi le nei ai. Ai da, kwa manga ia o ia. E sia loa whai le wha pe o kaupu pole ko inga wa pea ai la alo. E se me la pue ia le nga wha algi lo i wha linga rea. Au ke algi. Lau mo ka pe ngai si ngaka le ko mo we a poa o lai ko kele o le ai no o le malo o le kueles kama i o le kelele nia pe ngale pe wala ai se me o ke aroi ke la pula fu ke o ka se na ka lo me o man ka pe nga wina ka le ku mo ka i ka mo i manga onga pe o ar mera de win le o ke fai ka ko ile pe o ka u ye se ile ka u ma i a me o pe ka para ai Paulo ai pe ka ke loa ile tu la fa me o ai ke fefi o ai ke ele ai ama se si o so mai ke oi ore ai le ke oi ore ai o ka ngaka o mo ka penga a wa oi ele ke do ko ke mafuka yo le ma ngai nga le ma ro ore o pua ale tu le ko mai ko kele o ko kele o ka ore si ku ma ngai ale anu au ke fi oke ya ke oi oke ya ke oi o fea le me ke oi oke ya ke oi ore kwa manga ia ole nga sa uia wa ai ko ile fa mal si au fu ya Paulo la ko ia malanga foi malanga le nga lua usa orga nga ko masang ni le orga to masang ni de ko mo winga le ko e ka u fa i loa mai ko dai nga i nga e au ngai le ko ai fa masang ni le ko ile kakaro anga pongi so se mea la ke Haleluya. Awala ke pol. Awala ke pol wa olo au de ko mo. Olo ye la tu ya. So se mea. Olo ye de me gora ko aka ko mai ko la ko me ka pe ku i po ai ya si so e fa pulang po kala me ai e fa ko ko i de ko leo Israel. Olo au ale. Ele ngata i na ho de pa. Olo walu e whai ngā ruenga le tua, ai ke i loa no tua. E ke malama lama i le ngā kula o loa tua. O lesi wae ma, o lo whanonga. Ia le lei la whanonga. A ua le whamai lea tua e alua, a taku whewhe pe, pole pe mewa pe ngā. Usa o sea o ngā. A fai fo io e mai mo mai e sila mai le ia fi le Talaiga o le tala le o malo o se o nga le mo ka ko a ka ko pe fo io na sa no atu ia fai fe o le lei ma le mata mo fi o le Talaiga o le malo le o lo ka ko i lo le lei le o lo tatu o ka ko o le e fai e le ai ma se mea ka vole ke ka ke fefe ai ai fa mai le tu au ke fefe o ke ia ke oi o lo mo vinga o tanga te fai al fina ngalo le tu ia fai au fefe ai se a langa o le fa mai i i le aposkolo o ke ia ke oi o le kai mea la ka ke fai ai se mea e le o ia ta tou le tu ka ke fai ai inga kau kele mang malu malo ki apolo ya ka ai ana ka ko fai o se ngalu le le or ka ko fa lo moi ile fa to nunga mai le ku no ka ko le ka ke o mo ka ko mi ka ko ku la fai le ai ma se fefe ka ti ai se a langa o le ka ke loa o le ya ka ku amen o a me fa nga ka o mea kai pe o mea iu kupu i ran mea mo lo ke e mea lo ke e mai wa le fifa longo i e ka la ia ko Yesu ma le ka la inga fo ka la ia ko ke e mai o wai mea nga fai si ka ngaka ia
e makua i Kia. ko ngā mea wele le ranga mai ko i ngā wele ngā le pāore misa angi lo. Ai ba le mea mo foi ele tu ai. Po Yesu ale pa mo le ni. Le ngā whaani mai ya. Po i le ngā o le ngā ko encourage mai e Yesu ia. Ia apostolo. Faamalu. Io faamalu o ke pepe. E ko kele aku ko ngaka le. Ai pe o le wa ai ala apostolo me ia. Pe la o ka e o mai ala la mona fefe. Ai fa fe kai lo ka ko aku. O le o ko fa manga ko mai. Ka manga ko mai. San au fefe. O ke ya ki oi. Ku pe fola ia le kala le. E ko kele aku ko ngaka le I me o ke pole ko kele ko ngaka le I. Pero se au ko e ko le fa po aku I le me wa o puia. Ngara I longa ngofo lo mara ako skolo I Koronito. I le kasi mara afaka usanga. Kasi male E su var masinga. Lenga ko mai ia no fo pati wai pe ai tausanga atua masina yono. Ia. Wa ia tina tu I le fiunga le tua. Awar fefi. So ia le na Io o ia le no mo fo le inga wa ke confirmation. Pero wai do fa ni ka me ko I. No mai confirmation. Wala ia wale ina faamalos. Kala I pero kala. Usa pe ke mai ai kala I pe. Alu pe lumo. Awale fo ia. Awal fa ai fo ia. O se I fo le ia ka ko so ia. Io ka ko umma. E ke ni ka ke kala longa I pe ko fa vai si ke ia. Ia. Mo I no fa ma. Al ke ni ke kala I le fiunga le ko mo fa ka o ia. So le lu I mai ka ka. I ko e lu I mai no tu la ia. Fa ia, fa tino, fa tau lu le mere fina ngalo I le tu I o tatu lo tu soifua mo matou tatu te o fa tino le fina ngalo le tu o ai fu la le teimi na o tu mai la o tu la I mai Paulo fa tino le ngalo o ka so sa yai tangata sa sosoan sa yai tangata tu o Paulo sa yai le profeta sa ngai loa me la o mai fa mai tatu foi tau mai foi pusuma lua ne fa mo le pasta mai o fai mai kaliona ma sula ya kaila ona Efeso mai leo yutai ya Paulo ma le loto matasi ua tai la to ya te ia fo fa masino ua whapeane, ua ole le ni tamaloa tangata ia tapua I le tua ma le tusai tula fono. O le ao o Paulo, a ua whai mai kaliona I tangata iutai ai, a whai o sa wapo se ula wane le anga I tatau na o si stai a te o tou. Pe tai ai a whai o se suenga I se matawa mai o mala o tau tula fono whai talia lama o tou a hoa o te whai o na whai a mo Faamisino I nā mea amen ola te wa ila le ua umana saunia e le tua le ni tangata whai mai leu whai mai soso ani a fai o se misa po ani si me o skanga ka po se o ke soso ani a fai o se suenga upu o tau tusi ma le tau tulafo fai kalia o kou ta pena ina le tua le tangata soso ani te oi fa pena fuela le ta pena ngale ta pena le tangata le fa mai ua fe soso ani tu so la e la unga Paulo ai tu la I mai le au yu taia mai fa mai wo mai e tau mo fai Faamisino le tala inga Paulo le fai fa mai o le nita maloa vai wo le tau mamalu wo le nita maloa fo mai wo fina wo tu tangata ma tu le tala tangata ia lanto usi ia lanto tapua I le tua ai au le tapua I nisi mea
Dea lai fai mai eile le tala le ale kusuko ni sula le kali ona I tangata iutaia. A fai o ni misapo ni ani mea, o te sosoani te ia te o tau. A fai o le suenga o tala po o nisi a po o tau tulafono, o te levi sosoani atu ia te o tau. Lai tu o le tamano I on tiute, e lona to finga, o I o le tangata e matau fo I le atua. O ia fo o le tangata e muli tai le ngaruenga le tua, marfina ngalo le tua. Peila tātou wama ai ai, ma tātou wama ai ai. O le fina ngalo le tua, e sosoani so se tangata, o le tūlai fo I la o tātou tangata ma tātou tūlai, a fai fo I ana fai e Paulo na fai e le tua ia Paulo, e whapena fo I la na fai e te oe maa o mai tātou umalama, mea tātou te wama ai ai le mātango fio le tala inga Paulo, inu e se na sosoani ai le tua, na le tūlafua ina le tua le ngā ruenga Paulo sa fai sa muli tai ai awa lofo le tua sa tai le tua I mea umalama o awhai ngā tāma whawhitau ni sa tai le tua le soifua o Paulo le ua o mai ni taimi na Faaauina le Talaiga o tai le tua le soifua o Paulo ia pe o sa tai le whaasoa atu pasta nei a fiafi ole Aleluia. O foi lea pe a vava ai le media. Mangkua le nga settle down mai ia le mu. Ngo mo fa ali le tu le bishe. Fa ali a Paulo. O le mele mo kupu. O le kai minga sui e ka le ka ole sui consula. Le mo sui. Nga sui lo le sui consula. A mai lo e kangaka iutaia ia Paulo Faamisionare. Aka ko mo fana mo ko mo pe la sa la via inga Paulo ile kangaka le sui consula le sai mo pat o le kai mi le do sui consula le kangaka le kai mi lo la kom wale le nga koso mai lo e kangaka le mo e mai la ia Faamisionare aka kilo fa puma le kamalo o la e ku al kamalo ia le porkiki male malonga ku langa Faaloma Mangkua o whainga malo whalo. Nala ko whaia whainga le o mai ar kemi. Iai mei o konsula. Le o la whaloma ar kemi. Mai anga mua. A le ka umai. O sui konsula. Le ala e o la whaloma o mai le aso nei. Le foi ka konsula le ngai. E ka ko konsula e Amerika whea la. E foi konsula o New Zealand i Kongo ka ko. Ora mo winga ka mai I la e o la whaloma. E foi la kai mi sui el consula. Ura la kai mi Kongo ale ma sui el consula le. Le kanga kare no ya kario. Pe fo ringa mai le wai lo ai ukaia o kanga kare al kai mi Kongo o kanga kare ko le ma. Le ko le mai ska lo kai pa pe Kongo ale ko le ma kare o pale mi anga ke kai ingan ma. O kai mi Kongo ale ko lo ma si kanga bere ka ko foi. Koso mai lo ai koso mo mai nga. O le famela vai. Fai mai ele kusa male kula fongo. O kula fongo ai. O kula fongo I ukaia. Ele se kula fongo aloma. Alanga ko malo o sui consola, sui con isula o le malo. I ko Kongo le mele ka o Koronito. O ia o le sui con isula. O le malo Roma. I ko Kongo Koronito. Ale o sui. Kai mi Kongo ale nga filosofia ko lo koso mai lo. Malo la ko manga ko kanga ka Kongo ale ai. Nga ke fai unga kau akale. Afa ko ka malo. Pe ko sa mo aku pasta. Sa ngia ele ko. Ne fa mai lunga I ko kele o kanga ka le ko. Ako fa longo la I le kadi ko malo. Nga kadi ka malo I longa ia ko finga fa konsula. Au se upu o se kula fongo o se Faamisionare rising upu ma ngai ale ia I o se mo ole avela o apostolo ole mo Yesu ale fa merka malo o ke le Faamisionare nga me foi karia o ko o ngisi upu o me nga ko akar ko ngunga o ke le ia ko o ke le Faamisionare me nga ale ka o male mo ale fa mai le kusa mare kula fongo ni kula fongo loma o kula fongo yo kai
Ele la ko karikonga ma la ko loku lele ola ile kula fongo le ma ya mos. Aleluia. O le ala o me lo kambalo. Le ai. Ele fekaria o bomea o ma me ke le fa masingo ele o se fa masingo ele. Ia me o kere loku yukaia. O ke for kupua. O ke for vakalaka. Ke siaula nga ko fa popo pasta mo pasta mene o kalmoa. Mangingo yo mene. Kasi dale ka kakao. O le kua le o fa ngai le kua kakare. Lo kali ko inga le kala le faalinga le vai le kua I lunga I. Ko kele kasi dale. Kasi. Amen. Aba ko la o so mai le mene, ma I mene I. Na wa o kuri pa foi, fai po su ngo mai o dia. Le ia tina tu. I fo fa msi. Aba o kuri ko inga I. Ia. O te smisi le kaisa. Olo tapo. O yo koi vai ko te si ile. Olo ma ke ki fa kom ko pon. E vai me sa vie le. Ia. E punga ia. Ia. Suongo ngai le venga. Ai fai punga skuru. Tu fiku ngai mai ona po ele malama ya sende le pule su lako o pasi ya te lumo fo Faamisionare awale manatu e kaliona se tasi me o ia me e vai dai e o mai polo ale wa e mo fasi so sen pai fu ale sen sala ele mo se amo e kaliona o ele va masino na ada wa aku pole masino ko inga ilu mai ko amen ya ka ko mela fo busu anu ya Paulo ya so tele ona ma vai tu le o ia ile au uso o la to fo la watu isuria o la to ma pisila ma akula ona sele mamalo na ulu I kene kirea awa ona faila na tautoma ua o ngā tai o Efeso ona tuua lea e ia o la ua I lea mbea a ua ulu fale o ia I le sunako ma la ua I utaya ya o lea la ua ia kwa kia o lua kore ate lua au malong paso pasta lai pai po su walu le mane suimo mai wa e ka ko ai le wa umanga le ele ia se popole ko ia Paulo usa lo Faaauauina le lo Faaauauina le kala inga ole I ko kongo a Koronito le wo ngofo e fa wo ngofo isi aso e keli mai wo ngofo I nga makala I pe ma fa ma losi pe I ko kongo a Koronito le ngai le na uma lola mai wo fa ma vai ku ye da uso winga la da uso le nga ma ka mo ye yo nga inga le ko kele lo nga le la fa ma vai ko ia kombani anga ole o la wenga o lu esi o le ala o waku le si me le fa wa le kala inga ole vai nga le ole u fa ma vai Paulo ma Koronito le la Koronito le la suria te maku suria e Antioka ai le ende aple malanga le longa lua e Antioka ma ende api Kaisaria fa ko aruang e rola I suria o Paulo malanga I Antioka pe meren kau fa kala mo ko le u malanga le longa lua usala le kau kala mo ai mu ia pe o fa ia o Koronito ma Efeso e ela mara ngu le kas le fa mai o kenkeria kasi al mele fa mai e kuspa ia I o inga sele ile o failan fa konga Paulo ke ni nga no le aina pe ka umile ki o Paulo Claro, Paulo le ka mai kenkeria le ngu le ia ka ke le o fai mai e kuskala fa ya me se aulo ai o le alunga o le tala le fa ko ka I lo muri nga wa ku ia le la pa skolo fa pui I lo ma
lea langa fai mai roa langa kusi ko a ka mai roa le apostolo ele e kalesia i mera ka o kenkere ele ka o mese kalesia ia ele o pia mai kuskusinga ia o kusinga ruanga ele o pia mai ale kai mianga ku ele apostolo yo far pui Roma lea langa kusi mai roa la o keilo fai ka o papel le aina kusi anga mai e kalesia kalesia o mai ang faku ele apostolo ngalai fai me yang kusi mai far pui ia mang kusi nga mai langa Faaauau fai au o Timoteo matito o kusi nga lai fa makala mamai ai Paulo le ngaso o Malaga le ele pe o kusi le o mea o malai tu lo lai kala pipi mai e apostolo Paulo yang kusi nga i e kalesia ia le kele o mau me o fa makala mai e kusi nga bana pe o mera re fa ko ngale rua ngu ia nga le nga fa ye nga lu nga ale kolula le ngu le o kenkere kasian me le fa mai e kusi le o inga nga sele le o nga lang kau konga o lang kau konga ia pe o la u ko e fasoso aku mai le ile vai nga le fa mai su e aku kusi le nga ngalai mention ai Paulo e ele kalesia i le ka o kenkere nga o ngofo ngal fa pui ia ato solo pia lua bole na se lua ole ile fai unga skul malei va fai ka ma que se mai o ina taio Efeso o turua le e ia o la ua ile mea a ua ulu fale o ia ile sunako mala unga ia utaia wa ai oi la to ia te ia toe nofo ina yaso ma ila to wa le mafai o ia o le vanga le lenga ku e Paulo ia le lila le o pisila ma kula lenga la ko o ku i kensarea pasta le manga yo vele man ku fe ka wi Koronito ale wo ese mo Koronito ale wo ko ya malunga ngali le ngala ko fe ka wi ona ale wo saula lo saula pues koroma le saula pues koroma mai ya kusala ko Galuega wa nga ka fai fale ia pe o le Galuega ila le fa mai ngo o mai no le i Efeso ai ku o no inga i Efeso Paulo le vanga le ai fai lo la Galuega la unga wa mai wala unga to ia le sunaku mala unga ia utaia mai ngala nga ku o i Paulo le vanga le ia ai ko fai tenga nga Paulo ko la unga ko ai lo aku ko fola tu le tala le leia Yesu Cristo mena le tu o ia Paulo le vanga le ia ai sei to o ai le sunako sei to fola tu ale upo le tu ai le to ta liula na fainga malanga ai wo to nofo sei to fola to ta o tu le fe au to ta o tu le fe au ia utaia la fa mai loa ia fai puelu se furua ai oi la to ia te ia to nofo ina ia na iona aso mai la to ua le mafai o ia loiska mai lan ma nei le to tālanga mai ngā to mai le fe au e Paulo i le sunako le pe ua to ngā wai hei loto tana te utai to e whai mai to ma na o ko ngofo ia ko inga au si fa pe ua lo ko kala i le ko ma fo mo ko va ai le upo le tu le lo to na ai e ko ngofo ia ole pukalame ia Paulo wo uma le taimi le me wo uma le taimi na val aulia ia le me wo uma se fanga solo ale fo le pukalame Paulo ia malo e fai no tu le fe au le fe au le mo le Paulo se ia o ai nu ese me fo ina le na ia Paulo au nei ngoko se wo foi nei poloka se me
ai fa longa Paulo ia le musunga le nga pa ia e halua ia e talai pea ma fa ai longa pea le tala le lei o Yesu Keriso le fe au le malo o ia na muai fa ai loa ia e halu inu ese fa ai loa tu inu ese le tala ingo le fe au me fo ina na fia ma na tala tu inu ese e fia fa longo le fe au le tala i Paulo le la o mai le na wala unga ia yuta le fo la fi fa longo yuta ia wo na fo i fia fa longo pe le ko le glory hallelujah o Faaauauina le fio pa ia le tua amen le made tua so mai fo le tanto ma tanga ne fiafi basta pe tonu ole ngai le muke ia ona olea na o fai atu o le mataupu le whau mai malanga longa lua. O longa winga la, e tau na tātou whau maa pēa i le mataupu le wai le koe kele nei e koe. A le lau kamwhai koe le whaasoa, tai pēa o le mea le ua sau noa. Le lau o mailo i, o umanga sele mamā le uru i ken kerea. O mailo i le mea le ata o Efeso. Le wha mai. Ngau mai loa o ngofo e loa aku ilam pisi ai le mawhai anga ngofo ka maa loa e alu ua e take le anu mele ka o sunako ai sea le anga o i e maua i ka ngaka i ukai o ma sapaki ai makua le message e le orkura fongo e le orkura fongo o Yesu o le Yesu ngamalia lua ia Paulo mo boli ia wa ko ia la ngalu i sunako o inga e maua uma ia tanga kai i sunako sapa le ala wa la ko inga ala uma aleluia ai ke u fa longa kunga le ola kuna fo e fai asi u ko ke le o sapa ia mai po wa ai le me le mo kupu i le mu wa ngau le mu o ngofo ia ngofo ngai nisi asu o le mea la foi lele mangai ai foi lele iakea ele manga o le aposkolo e ngofo o nga o le kuli e le aposkolo ia tau saminga i Yerusalema o le mea konguanga le kala la mangai foi lele iakea u pasta o le kala le whaapea le aposkolo o te toi fo i mai ia te o tau pe awhina ngalo i ai lea tua sau ale i lalo ona tu wa atu lea o ia i Efeso ua o atu i kai sauraia ua alu ae malofa i le kalesia ona alu ifo lea o ia i Antioka ua i vaida o Antioka leo koe o a le ngata o lenga ngakau mua i fia kai sauraia ia le loa la po le winga la kala le fa mua le lo pospiki apu ngalu ai o Antioka pe ala pesko ale o ia ko o Antioka la pesko o le mea la nga ho le pe e mali ho le ia ja ho le pasta ho mare kapo faso e le vingi o le upu le ala pesko fa pea la walu ai afina ngalo i ai le atua o ko sa vai le lo winga le o kala ko faku fai mo kala un le kusi mare pe ka kela un ya Efeso ya yo kai no kai ko le kai ni le ke la un awala ga sa o le pula apostol ka ko sa wa mai o Antioka sa wa ko makar kala inga i mele ka Efeso ia le ala wo o le sila me manga i ole kako faso ho per le ngale ko ma fa uma perkus pare ngai ka minki ko ko e ka mu ia ko ia le aposkolo yo ai ka mu mai mare si mission ngale o ai mo ka ka ia ai ka mu ai len mai apolo len fia len ko Efeso wale se Paulo lo vai o Paulo o i le aka le mai e saungia le tua le au kala i male au kala e mo aku le si au kala i ke enga ia ko la ku le si au kala i kalia pe fa pe ngai
ia fufuanga ana mau ale tua. Ora kangaka le o le fa ko a pia mai ale kaka i mo ia. O ia a polo ko mo kusi ngalo. Ai ki kino fo ia. O le sau ele sau la malanga Paulo le nga sau ai. Ala le me nga sau fai. Le nga sau fa longo ko akuila ma pisila. Le nga sau ko ila ngo ko mo suna ko. Pa longo ko wala vanga ia. So le same message. O le me ale nga na unga ia Paulo. Le foi sau ka malo na unga ma ngau ka nga ka yu kai o Yesu o le li. O le la ko mesia. O le me nga fai le unga i Efeso ko fa makala i no angala inviting ai i Lona io le lor le me ma ngai le ma dio ka fai mai pau wale le papa ki songa le lo ai Paulo papa ki songa ai akela kala me ma ngai le papa ki songa akela kala me ma ngai wa le ka mo usa le papa ki songa le yong ya usa lo o inganga i lo ai usa o mene ngala unga yang i salamo lo po hang salamo ka ma lo mai lo sa la salamo ala ko inga ma sa wala mala unga la me ne kasia ale la fa lo mo ka wo mo aku le la i lo o le ma lo le ku ma Yesu ku mai lo se ko ni si se ko wa ni si ko sini o femi nga ngai lo ang wilang pisi na me ngai lo ya Paulo la wan Paulo le wa ku i Efeso le lo polo va o le fia fia nga lo ya Paulo ala va usu len ka mu o ya Paulo o le winga lo fisini mo fa ku penga o ile su na ko lo mo ali le penga o Paulo le fa nga nga le Koronito ale ka le mai o fenga i lo ai foi aku ilang pisi la ia Apolo. O sunako, o longo winga. Ngalu saulo. Ia ko anga le ngani fa longo ile sunako. Ai ke wala ko. Ia ka mu ko ile si mission ngale fo le. Fa longo ko. O ia. So le same message. O me ale le ngala unga ia Paulo ma. Le nga mau ilo la si la fia ma le mala ai Yesu. Ai fa longo ko. So le kukusa le ya makaka le ngo folo le wa nga ma invite kasi le me mai uno ka bala ulio fai la unga bo le ia pe la mara ka faso io aba ku lo ka fale io le wa ku wa o ia ile ke le umbe io nga lo pe nga pa ki so era nga pa pe nga pa ni mo ku ila Ia pero si hablé con papá popo. Yo ahora voy a cuidar sam. Tau le te vai a ko ni mai a no. Ia. Ma ia la i me le wa la ia la ko mai fa mai ko ia. O kushi vai nga mai oi o le me le la al ko inga. Ai ia ko kaldia le leila pues kolo le la waku or kangaka ai vai ka mar ka kai poku e ma upur Ole si memang ia pasta le ka ua i me o i ka pe lo ele nga lu ka kai i kongo le kala inga kala lei ai o le wala ku i Efeso la unga ai mama fuka i mele unga ni ai fa America la malo e fialu o Koronito vai fialu Koronito ia vai le mene nga fai ele auso nga fai le kusi ia pe o kapo ia kusi le ke mo o vai nga le o Koronito fa ka nga o ke la unga o la pula le fa mai a kadia le lei mai manga yo la kon mele o sa o o sea o nga le lei mo kapo nga lu e fa kasi alo fa le si ia alu ia ilo la wanga la ile lu yo sa mo ia nga wala ku ia pasta yonge foi fa le sam ke kus Olha só você do vie, pero le ka patenga le olha fa ia ko ia olha o nga le sa me vinga le lai wo fia wo mo ia ko ina fialu i le mene Koronito i fialu e ala va ko ia le sa ula ki alu ke le so malu yo mena ala fai le se kusi ke na e mo ki ko o le wa fa ka na ko i e lo tenga mo ya vai mo fa lo vai vai o lo na lo o le se pule anga mo
ole sungai faafenga ngam kai ia fai ni reisi kusi vai ia au ni la alu yo ai lo ku ko nga anu ai dai ku ko fosi ia mai lo le le la vai na sa bo fa le kai ole a fa ngaro fe fe to ia le to ala lo polo ka ge ala ta sa era ko ela un ai o ole lo pa un ko ora ka manga ia nga ora fai le kus ia alanga o nge nga ku pulanga le o ka ko ia ore ko ia para ia kus ia o mi o solo mi ia re ni dia amen oh aleluia ya tu no le tanto taimi ya la pa ma ya tu no pa ma boy ya ni ya fiafi ya pa ma no pa tai no sila mai mo mai ni ya fiafi ya pa so tu fo ni ya fiafi ya finga lo to le tua ya se upo fo lo ma to pa so to ya ti o ni fiafi ya kawiana familia tua la fa fonga la longo ya fa so tu fo le finga lo ngana upo le tu fiafi ya manato le tu wala ni ya manoa ori ai wala o tu ni ya fiafi a fai te likalia Yesu e mali Paulo lo so fua mo tatu ola ia le nei le finga lo ngana tua e leo le tangata e leo le finga lo ngana tua a o le tua na te mai le tali ya te oi o lo talia la Yesu e mali Paulo lo ulanga o lo ai talia Yesu o ia o le tupu o le malo le langi o ia o le tupu o le lioli o ai talia Yesu e mali Paulo lo ulanga ia ala tuina atu le sunga ia le tinu ia na fai se talo le fa'o tango ni ia fiafi ia fai te manao ia fa'atai tai mai upo le ni te talo toila na ona ia ia fiafi ia na atu le sunga ia le tinu fai se talo le fa'o tango ni ia fiafi a mai ale ia tu le ia au talo le fa'amano longa glory to hallelujah hallelujah thank you father fa tai te mai la upu glory father leo falongo yai le fia hallelujah o lava o Yesu le na maliu le satau o lo toto pa ia le o manga loi a o masala mo lo tangata tama fa tai mo la upu o talia la upu nei fia o ave foi o Yesu e fai mali ma faaula I lo anga pa ia a fio mai e te fa manatu mai pe ia so uma la tau ki nonga I nei sta o tau kino atu ai e o foi na atu lo wola o foi na atu lo wola e ngata foi lea nganga pa ia e fa manatu mai pe ia ina ia o tu mawai sei o le aso na fola mai e te fio mai ai e si tia la we ka le si ta mau te fia ai nai le e a fai e o atu ai lo wola le aso pa tai te ma pa tai Yesu pa tai anga pa ia ile nei fia I lo mo Yesu amen glory hallelujah hallelujah mama tu ia la oe le tu o le malo longa ia te mai le fo ai la ba le si le tu o Yesu mai le tu ni pai atu pai ane pa ifo au fa no longo mai le tu ai ga fa malo longa le fia hallelujah ta mai e fa malo longa I le fo fa ia tu ia lo fa malo longa I lo fa malo longa I le tama I le tina tono mau ta malo lao fa le ma ia de malo longa hallelujah le ngata le tama lo suafa Yesu hallelujah salo suafa e fa longo I me talo le tu matu fa tai lo fa malo longa ni ia ti o le vi inga nei masu mai o le fa va o Yesu
Ia lava oe lo mātou te mā, mātou wala watu le ia. Oi fōi na te talo le whaolutanga, ia whamanuia atu ia te ia. Whamalama atu ia te ia la upule nei pōlo mātou tua. Mātou wala ia te oe le nei ia whiafi ia ma lei whamanuia le tua i lau whanau. Nuia le tapua inga mātua, ma nuia le tapua inga au na lo mātou ta mā. Whamanuia fōi le nei maota ta mā, lau au na ma le whaitua, maise pa ia le kalesia. Ia fōi le sunga le au na ia mai le tua, whai o ia mana leo le nei nei kasari lau na ta mā. Iai lau whamanuia, nisi o uso au na, le ngai mai le tua le nei ia fiafi, ia aua ne vai lau whaunga, tono le nei whale, ia mana pēr lau whaunga le nei potu na mātou tua, ia la uso ngā sono mai le nei ia fiafi. Ia fōi le vi inga ia te oilo mātou te mā. So mātou se upu so na mātou tala nei ia fiafi. Whamangalo i mātou lau whanau le nei ia fiafi. Wala atu ia Yesu lo mātou wali ima lo mātou whaola. Amen. Amen. Ia. Nei ia fiafi ia. Whamuia tele le tua nei ia fiafi. Nei wō mpaanga matamata mai nunga le YouTube. Se lava se meo e matamata mai e ia whamanuia le tua ia nei ia fiafi. Mai ia te au nei e tui maunga whaunga seve. Sunga ia le atinu o mano fō mafulu. Ia mai se fō le sunga le te au ia Ioane i ngilikto ia le suafo Yesu. Amen. Amen. Peiloani na vaiaso. Su.